Prvi brod za žitaricama koji je napustio ukrajinsku luku u skladu sa sporazumom postignutim prošlog mjeseca u Turskoj, neće stići u Liban danas, kako je prvobitno planirano, saopštila je ukrajinska ambasada u Libanu. Brod Razon je prošlog ponedjeljka ujutro napustio luku u Odesi na Crnom moru, noseći tovar od 26.527 tona kukuruza, i trebalo je da pristane danas u lučkom gradu Tripoliju na severu Libana, kazali su ukrajinski zvaničnici i libanske lučke vlasti, prenosi Reuters. Ukrajinska ambasada u Libanu saopštila je da brod kasni i ne stiže danas. Bez detalja o novom terminu dolaska ili uzroku kašnjenja, a zvanični podaci Međunarodne službe za praćenje kretanja brodova pokazuju da se brod jutros nalazio nadomak obala Turske. Na tovarnom listu broda, u čiju kopiju je imao uvid izveštač Reutersa, stoji da je očekivani datum dolaska utorak, a u rubrici "Odredište tereta" je navedeno "po narudžbini", što u najvećem broju slučajeva znači da se brodski teret može preneti sa jednog vlasnika na drugog.